قصص روائعها يشع سناها، طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى. فاقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سرهاتية قدي ديالوان سرهاتيت كو رب العالمين عز وجل من القرآن في رسطة بحث كري ومرون كري يونجي أوان سرهاتي أبيت بيغمبر عليه الصلاة والسلام كفتير نفتا ظلامة كلا دف بيغمبر عليه الصلاة والسلام أف ظلامة جالك بسرو بربو جلكي بسرو بربو و هر واسا یه بچکی پیز بو جلکی پاقاش بر نبو نه برای کوپی بو اف کسه هاتا دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف کسه دید گوت اوی کسی اريت مال هيا اوی کسی گوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت بله من هی گوت تا چه هيا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت اوی کسی گوت من حشترت هی و هر واسا من حسبت هی من بازه هی من بزنت هی یعنیش آخفنا وی کسی بو مدیار بو کسی که پیچه بویه و یه زنگینه بشتی افچنده بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت اوی کسی گوت بلا نیشان مالت السرت دیار بکن یعنی چوانه یعنی اف مالت هی بلا ولتا بکت پیچه که برایکوپی بخیتن تا پیچه که پاقش بکتن و هر واسه اف نریکوپی کیا نو که ام تداد بینین بلا واسانه بی یعنی اف مالت هی بلا خزمتا تبکتن پشتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت اوی کسی گوره ام دبینین که تو ده حشتره که اینی اف حشتره تشکه که بوی تو ده تشکه وی حشتره اینی گوه تو بری و پشتی اینگی ده بیجه و گوه بری و منه بیتن اوی کسی گوته بله ای پیغمبر خوشت بی وصایا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوته اوی کسی گوته براستی او تشتی رب العالمین عز وجل سر هوا حلال کری شیار بن اوی تشتی سر خو حرام نکن افتشتی رب العالمین ریپی دایا هوا کوین وی تشتی بکن و بخون بو هوا درست بیتن و کریاره نکن که اوی تشتی سر خو حرام کن یلی بسرمانا افچند هنه عادت و دابونریت ای بو لجاهلیت دا دفنده کسا هبو او دا چی کن؟ دا حشتره که اینن دانا و حشتره که نه چه بو حیره اف حشتره چانه؟ اف حشتره گلک دیجیت اینان دا حشتره که دا اینن دانا و کنه سایبه او حشترات ها تا برهف کرن بو صنم او آزاد کرد او صنم توان عبادت وان دیر جاهلیت دا هر واسه دا حشتره که دا اینن دانا و حشتره که نه وصیله او حشترات تشکت می گلک دی ویدات نیتن هر واسه دا حشتره که دا اینن دانا و کنه حام او حشتره نیر او گلک تیجیجه چید بون و پشتی هنگی دا چل وان حشتره کن دا وان حشتره سر بردایی کن نه چید بو کسی گوشتی وان بخوتن نه چید بو کسی بخو مفایش وان حشتره ببینیتن شیر وان لسیار بون وان یا جی مفایکی بخوشه ببینیتن دا وان حشتره هل نواسه حتی مازند بون و پشتی هنگی اف حشتره دا مرن و چه مفاجه ندید یعنی استرخو حرام کرن پشتی هنگی رب العالمین آیات السروان اینا خاره رب العالمين قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون رب العالمين قلت پیغمبر عليه الصلاة والسلام أي محمد عليه الصلاة والسلام بيجوان أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أرهن وسط بينان أو رزق رب العالمين دايا هوا فجعلتم منه حراما وحلالا هين وسط بينان في بيجن أفي حلالا أفي حراما بخوشيكا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أي محمد عليه الصلاة والسلام بيجان أري أفا دستيريك رب العالمين دويوان يون أفي دراب رب العالمين فنن وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أري هزرفان كسا تشيا أي فكر يورد كان أي أف دو ريتال دفوان هاي كوان تشتغل سرخو حرام كان أو بخو والخو بكن وان تشتغل سرخو حرام بكن أري هزرفان أو فكر يوري أو ديه نزيك رب العالمين بان و بو صنمت خو و حتی دی ماهی که اوان کریارا بکن یان جو توش عذاب رب العالمین عز وجل بن رجا قیامته یان جو دنوی که رب العالمین فنن رب العالمین افتش شيء بحلال كده او ده هنش كان او ده فتش صرف حرام كان رب العالمين اف آيات الدر حقي وان ده انا خاره بشتينجي رب العالمين قلت ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون رب العالمين قالك منات يا ديال خلق كري
گلی برکت یا داخل کی منتاش همین مصر کو رب العالمین پیغمبرای بو فری کردی و پشتی او شوی گناه شیار کن او کف نتیدا کاچان دما پیغمبر علیه السلام بسیار کرد که افدا بنری تدف هبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اف کسه شیار کردن ویدا بنری ته کر نهاتی کو هنده تشتا سرخو حرام کن کاچان رب العالمین آیت سر اینا خاره هر واسا گلی بسرمانا ویجا اف عادت الدفوان هین كريورا كو كفرية كوتو نعمتك خذ تعالى تشلي بكي سرقو حرام بكي كو تشتكي خذ تعالى بوتا حرام كري تو بهي تشتي حلال بكي وان تشتكي رب العالمين سرتا حلال كر بيتن وبوتا درستا تو بخوي يانجي بخو مفاي جيبيني تو بهي افي تشتي حرام بكي وبشتي هنجي تو بيا كسي برياري شنا باباتا كدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كروكا ملاتك ومفاد جريتن وبمرون أشكراكت ومد بيجيتن جوان ملاتانا او ملتو او خلقو او هوالو دوستو برادرین اکودو اوید گلیک دا جیاین اوین بخود تعالی حشی کودو کری حشی کرنوان نجبر بسمامت یانا مروفت وانا نجبر هندکو اف کسا پریکانسته به نزدیک اکودونا بابتون برایت ایکن نه اره پاشبر چیه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام بمروند کتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشن دهنده کن روزا قیامته نافچاو توان کسا رو ناهیلت چیتن سبحان الله صح کره هنده کس بهن نافچاو توان رو ناهیلت چیتن و هر واسا گوت اف کسا یل سر هندک منبرا جرو ناهیه هر واسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت کو شهید و پیغمبر حسیدیه بوی جهید بن اوجه اف کسا لی سبحان الله ده اف کی بن حسا کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسا بحثی وام کتن کو هنده کسا رو ناهیه نافچاو وان چیتن يسار هندك منبر كو او منبر جرونا هنا جهد بلند وهر وصا پیغمبر و شهید تمنا جهد وان كان كو اول ويربن صحابيا قوتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام اي پیغمبر اري اوكينت خصا بو صحابيا بو تشتك وان فيا بزان اوك چه شخص تصا اوكينت خصا ده امجي بكرياره بكن ده امجي في الصفات الدفخو پیدا بكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتا او هندك كسن جبر رب العالمين عز وجل يحشي كودو كري چونك اف كسا که دين داره كسا که اهل مسكفتيه كسا که خير و چاكيش و چيت بيتن كسا که تقوى رب العالمين كتن جبر وان كارو كريات اوت كتن كو اهل جامعه يا تقوى دفع وش خود تعالى ترسيتن و كسا که دين داره جبر وان كريارا وان صفاتا يحشي كودو كري پیغمبر عليه الصلاة والسلام بحسيفانه كسا که دل شرق و غرب الدنيا هن چیت اکودونین نسب اجنا گهنه اکودو بس ده بینی اسلام او ید گهان دینه ای دینی او کسی گهان دینه ای آهاش بر و چنده اف کسی حش اکودود کن و حوالینیا اکودود کن و حوال دن جیانا خو پی و بورینن و حاجه کرنا خو بو اکودود در برن اف کسی حصا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بحث کتن و اف نعمتا حصا یا مازن رب العالمین ده بسقیان کتن دیگه لی برا ولا حاجه کرنا مجی بخوده بیتن دم اسحش کسا کت کم بلا بخوده بیتن بلا نر بر مالی بیتن نل بر زنگینی ها بیتن نل بر جوانی ها بیتن نل بر نسب ها بیتن و ودنگی ها بیتن نه اوان همیت شب درخه که اگر تفیه حش کسا که بکه حشوی کسی بکه او اهل خوده بیتن او کسی وصل بیتن او خود تعالی حجب که تجبر دینی حجب که دا اف نعمته حصا مظهر رب العالمين بدت جي الوصا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت ألا إن قوتنا رب العالمين قوت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هفنا والية خده هفنا مروفة خده قو خمو نخوشنا جهت أوان لا خوف عليهم أو شروج جزادان دما کسی مشرک و کافر تینا جزادان کسی مجرم کسی گناهکار تینا جزادان اف کسی ناترسن و ترس دلیوان دانینا رب العالمين ديويت ترس دلیتوان داراکتن ولا هم يحزنون هراسا او بخم جینا کون سراویتشتی اویوان دنیای دا هیلای و بار کری و پشت خو هیلای او چجارا سراویتشتی بخم نا کون و هراسا دی بینین گلی بسرمانا اونا مروفت خوده هرواسا دو صفات توان جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجيتن
كو قوتنا رب العالمين بيشن الذين آمنوا وكانوا يتقون. كو قوتنا رب العالمين بيش الذين آمنوا وكانوا يتقون. أفكست إيمانت إينن، إيمان برب العالمين عز وجل تينن، إيمان برجع قيامتين، إيمان رجع حسابتين، وهميت اشتب حق دريخن وعبدين يا رب العالمين عز وجل كان وكانوا يتقون. وتقوى جال دفعان كسا هاي وترسى رب العالمين يد ليوان ده هاي نهر قلنا كهاتا برسنجي وان اكسر افا دست خبو فيقو نهد ريش بكن شل دفعان هيا إيمان يا رب العالمين إينا يهر تشتكي رب العالمين ده سري في عرضه بمقوت إيمان يا بإينا وبوار يا بإينا أرسى تقوى رب العالمين عز وجل يكري أف كزن هصا أفا أوصلوا خطن جسالوا خطن وليا خده وأوين رجا قيامته نترسن وبچن رب العالمين رحمه بوان ببتن وهرواسا أو نترسن جويتش تيوان دنياي دا هيلاي هرواسا أف كزن هصا جالي بصرمان رب العالمين مسكين يدته لهم البشرى في الحياة الدنيا جيانا دنياي دا رب العالمين مسكين يدته فان كسا هرواسا آخرتش دنياي دا رب العالمين مسكين يدته فان كسا و اف کسا بر سکرات آمرنه دا ده ملائکت هن ده مزگینیه دنه ده بیجنه نترسه بلا ترس و نخوشی دلت دا نمینیتن رب العالمین ده ترس دلت وان دا راکتن اوه مزگینیه که جلکا مزنک رب العالمین ده تفان کسا و آخرت دا جی که او پشراز بونده چند گهنه وان کسا کسید چاک کسید باش ده داخلی بحشت بن و رب العالمين عز وجل بحشت برزقي وانكتن الرسل لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم رب العالمين أخفنا خلي فنابتا أو وعد رب العالمين عز وجل دوي دهيتا جي هذا سر كفتنا مزنا جلي بصرمانا كمروف تقوى رب العالمين بكتن مروف إيمان بدرس رب العالمين عز وجل بنيتن وكار بكتن بوي إيمان أو مروف تينت رب العالمين وهر تشتكي رب العالمين عز وجل قلت يا ما أم بكين أخو بيفا بيجرين أخو بوبوستين جلي بصرمانا هروسا جالي بصرمانة أو مزجينيا رب العالمين عز وجل دتا مروف بجن نعمته ديال أي مزنع كتر جيانا خويا دنيا دا وبر سكراتك وملائكة به المزجينية بتبينا نعمتك يا نعمتنا خذ تعالى ديش برش مزجينية دنا في كسي چونك أبي كسي الدنيا دا أفان كسبو خذ تعالى حش إكودي كري وهروسا إيمان يا رب العالمين إناي وتقوى رب العالمين عز وجل يا كري أمسح كنا بابتك دي جورا که مروفا یهی خود تعالی بحث وان کت قرآن دا که جورا که مروفانا گله گلت غریبن غریب یوان اریدت چه دا بیتن؟ غریب یوان دت خراب یوان دا بیتن چونکه او هنده کریارت واسایت خراب کن جدا نشخل اف کسا ده چی کن؟ اگر وید گناه که بکن اگر وید خرابیه که بکن اگر وان کسا بوید کفره بکن اف سنگه ده سنگه اف مروفه ده سنگه خدا هیلن ده سرت خود چمینن ده سر خود کنن ناف ملت خدا ده ملت خوبادن ده خلق وان ننیاسیتن ده ما او آخفتنا کفرت بیجن ده خلق وان نه اینتا در ابا هنده کسن که دجی دین اسلام نه که افرو ام ده بینین یعنی جارا سر قناتت راگه هندن ده هنده کز و مدیار بن برای که اسلامه یه تاوین دین اسلامه برای که اسلامه که ام هنده کسین ام روشن بیرین ده هاوین اسلامه ده هاوین پیغمبری علیه الصلاة والسلام اف کسی توصا رب العالمين بحثوان كتن ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه اف کسی توصا كفر سنجد خدارات كان وفي كفرد كان ودبيجن وسنجد خدارات كان دا كاس دورو بر بين حسيتن ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون اف کسوی هزرت کن اره اف کسوی هزرت کن کو اف کفر اوت کن اف خرابیا اوت کن کو تاوین دینی و کفرت کن اره وی هزرت کن کو خلاص او خو وشرن کس و نابینیتن و هرواسا کس نزانیتن کو اف وی کفرت کن بله پا رب العالمین عز و جل زانیتن اف کفر و اف کست کن اف کس دیوان دید سرت خود چمینون سنگت خدا هلن دا کسب گمانه پی نبد که اف کسا توسانه که اف رو گله کسا ده بینی اشکال و نوعیت کفریت یعنی کفریت کن دین رب العالمین عز و جل دا کس بین حسیتن ده فنده شیوازت غیر مباشر هم بحث دین اسلامی کن بله پا بلا اف کسا باش بزانن او نشن رب العالمین کی دوان زانیتن
رب العالمين أودلت وان الظانيتن كأوشتين رب العالمين شكوت يعلم ما يسرونه وما يعلنون رب العالمين ظانت أو تشتي أو ديار كان أرسل أو تشتي أو فرشين دا كجي بين حاسيتا رب العالمين ظانيتن إنه عليم بذات الصدور رب العالمين ويش عند الظانت أو تكاكل كادلي وان دهي بيجا كلي بصرمانا بيت أم تقوى رب العالمين عز وجل بكين وهروصا أم خوشوان كريرادير بيخين أبد بيتا سبب هنده كو دجي ديني ما بيتن وهروصا أم حشوان كساجينا كين أبدهن طاوين ديني ما بريكا إسلامي دعش رب العالمين كين قلنا هن ما بغفرينتن مداخلي بحشت خبكة والحمد لله رب العالمين. قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى فاقرأ بها